Afade mañodda dyan mañodda, manaboko dyan manatngoho. Afa amzo manatat man. Ay mon zaman mañ'magof amzo. Inigui fanakungok dyan si Dabit, i-podcast na yung hingok na lalala i fino Chamoru. Guahu i host mizo si Dabit Taitingfong. Ayudånte. Guahu si Jaitsele zagiini na episót umófaisini si Dabit Taitingfong i Magåhet na host giestisan gatbo na podcast. Suette jo na umabok dyan si Dabit dyan ná'magof lokkue na gaige jo na huli i palu gi hinanao-ña umeyak fumino Chamoru desde umásodda gi bente. Magåhet na gófmagof jo na siña hingok dídide put si Dabit dyan lina'lå-ña dyan episót-ña gi fino Chamoru. Pues anyways, eno at nuit tinituhun, pwede infetmoni inadingan-måmi dyan si Dabit. Okay, 4, 3, 2, 1. Nihi zatatutuhun. Off a day. Off a day. Pues no, si dus masit na malago kumentusit za un kombida jo na guahu beto gusti para diani man eko. Ay hunggan. Magåf jo na gagawin ni Magåhet. Jan antes de umófaisen jo, pero antes de gagaw jo Magåhet. Ti metun jo, ti siguro jo ko by cho'guiyi. Lo, gagawin ni Pago. Magof jo na un conforme to mo. Molexti para todos it. Pues tatutuhun gi tinituhun. Kosinun sanganiam dídide put hotel. Hunggan. Off a day todos amzo. Nono si Deve Jesus Taitingfong. Lo mas na matungo jo como si Dabit. Pemilihan mono dalalay jam pajesjes jo gi bandan totoo. Tau temuning i biuhu si defuntu Juan Salas Taitingfong. Dan tau haganya i biahu si defunta Josefa Kitutsu Castro. Lo mas na matungo gui as antipay. Pemilihan nugi jan gutus gi bandan nanao. Tau jotnya i manyanan nanao. Si defuntu Jesus Francisco Aquinino. Dan si defunta Carmen Atoigui Menjola. Mas na matungo gui as antimami. Dan nuguaw, tau San Diego jo. Tau San Lago jo. Mafanyago de Monclo dan sumasaga jo gwini giza San Diego, California. 34 enam kohu. Dan hunggan. Ko ano ha? Hunggan, ano ha, moleka. Za pues no kosinun sangani ham put i anayon tutuhun umeyak fumino Chamoru. Zan dídide put i hinanao-mo lokkue. Hunggan. Gi Magåhet gi pagun na tiempo. Sasu songan na o matatuo ni hinanao gi 2020 pa 2019. Lo an manasu jo maule nui hinanao. Malago jo by songan na hututuhun tumungo i finota anay papagunjo. Sa mapoksay jo katoliko jano gimat nanao bia gibandan totoo. Malafat jo ngayan Magåhet lo kada sakan matutuli i afat jo imahen Fatima gwatu gigimatnya ja manaytayham manaytayham ja sesu nanai jo as nanao bia ni leplun tanaytay jan aju Magåhet i finetna na hu taytay jan hu na fino Chamoru jo jan lokkue gigimatnya kada Christmas in taytay nobena ja pues en lodzi na beajek i nobena na munya jo no i fino Chamoru. Pues besongan na hunggan gwina tiempo na matatuo ni hinanao Magåhet. Lo gife man. Gi 2019. Sa sumaw na jo gi classes halik para gupa sa gi ejo na class Dr. Magåhet bavakwa i fafanagwi jan tatati nuan matatuo ni pandemic mamanagwi gwi class talo ja sumaw na jo sumaganyay hunjo put penan tulun na sakin 3 na años. Pues pumaro jo gwi hi ja sumaw na jo gi class ta i praktikota siya. So hunggan.
Pues untuk Tuhan dan Nubena, Unggan. Fatima, Ininho. Unggan. Pues ana untuk Tuhan gifetman ko umapot I hinanao-mo, umapot I inadingan-mo. Unggan. Magåhet. Unggan de mapot. Lo hufemani I manapot. Hufemani I hinanao. Hufemani I no. Na umeyak jo fumino Chamoru. Sa gizo guahu kulan juego. Ufa juego I inazako. Kulan no a puzzle na bena fanajan. Ta pues no atsuk maput zaho. Dan ayde huasuru I fenet nanay na kulan puzzle. Mananay tayo leblo dan ileknya no I affixes pataygi. Zahu huli I finiho fat deni. Za pues no mapolu I in affix. Za pues finat deni. Za leku wow nenga no za taloza. Ko adzu kumekeleknya no. Za man zo za magof zo za inigui na champus like man zahu ini. Malago zo tumungo mas, malago zo tumungo todo. Pues kulan munyangu zo guatu gi taki zo ngitasi gi matingan gi isahago za lumi ufzo todo gi todo I gwenahasia ni sinuhusodda. Zan maput sa gi Magåhet timaulik na nanengu zo. Lo Umófaisen ako taka I fondo tabia. Oi. Tiu tataka naza. Lo ay de gaige zo gi matingan hani. Zan utagi. So maput unggan lo famani. Unggan. Ungosay minasapit. Unggan. Ayde. Malde. Pues pudi I pinadeni na palabra. Edzu umepo ko fumino Chamoru Magåhet. Unggan sa gi eno na finio uli I kulan taimano mafatinas I finio sea. Uli na siña manuli hao finio za pues not the mos pat laknos pat suli no. Za laku oh wow gófmagof I fino ta sa tipreo zan fino English no. Kono kenano måmi no za pues afo otro guamega no. Hujung, umujung, manhujung, nathujung, ninathujung, munathujung, manathujung, lahujung, fathijung, tutungo, lo. Unggan, zahu no play around zani finota. Tamo manukando. Unggan, ayde. Magåhet na zahu eno na finio lokkue. Sa unggan I Magåhet na finio no hugando. Logi familya aku sesuma kulan makuri hijo gondo ha. Saya laku Magåhet. Lo gipak guna campu solo sa no iklaan. Lo lokkue gi rapid speech na kulan manyana I magando. Da zahu edzo pudi finota lokkue. Unggan. Magåhet. Edzu no sesu tumalalaka I halo. Afa masa sese di hati semasangan todo itu siya. Unggan. Pues cocina puede no cocina ang sangoni ham put I pinota ge halo lina'lå mo bago na tempo. Unggan. Gipak guna campu ani na fumino Chamoru zo gi hatsuk mono. Gi hatsuk taimano zo. Masnya gi WhatsApp sempre. Zani manaboko. Lo gi hal. Come ganya how man text but ko meganya how sumutsugay voice note. Di pependi gi tau Magåhet. Gi taimano masangonya like one-on-one lo. Gi kada tau di pependi. No. Zani primoho utungo na malagugui na naigui voice notes. No. Notan boss. Notan boss. Unggan. Ito zata sumagan. Unggan. You know, pues utagi.
dan hutungu lokkue no anhua dengangani si sus si tetenan re gimaga masnya gi text ta dan ekwasa hafa fanan sa gi jagwa no pafana gui ja munga jo by na osan gui no fino lo no ungen de pependi gi tauto logi i groups na gi i net nun de pependi gi i zonya go sagi apa tu Chamoru kada hani gi pago na champu gi halatsa masnya noten boss guahu ti u cho'guiyi megai lo hutsagi dan gi mo u fino Chamoru ji ha ineni dan hutsagi fumino Chamoru ji silio lo guana biai dalai ai de ilaiu guana biai ni na bubu jo za u mungu jo ba fino ingles gui pas imaga kulan edzo muna laman le ki fino hu ki fino Chamoru sa Angelalalo. ungdan za natselik sa tak nai uhungu enai papa gunzo no unggan guana biai tokka jo lo inanao bia na dos ti ma la lot di jo tai gi dan sinanao dan si tatao ti ma cho'guiyi lokkue pues gi ene zokku ti hu tungo e jo sia ti ma fanagui jo no e jo sia i finota gi la lolo you know pues ade kana natselik sa gi negapnya ne ulo lot di silio u fino Chamoru jigui dan anno na lo jo lo tumatangis gui lo mamaisen gui lokkue daddy I don't know what that means después pomada jo fumino Chamoru da u fino inglés gui dídide después u fino Chamoru jigui talo lo sumaluk jo no apa jo hutsagi maisa jo sa leko aide ti jahu ini ti jahu fumino Chamoru jigui and lo lolo jo lo aide lokkue u sojo sinanao no gimaga u gui mom ko si nun fino Chamoru ji si leo jan si ilai sa mauleknya i fino ho ki nui finonya lo mauleknya i tiningån-ña e songan siña hagatsa i sunido sia i sesonti niti sinyo hagatsa sa no mapoksa gui gi halo mi finota za purejo na hugaga gui za pues gui jo lokkue ani jan hani hachagi gimaga gi te sohu lokkue angen no mamangi jo notes utugi gi finot Chamoru jan natselik sa unbiai matui i joku coworker za ha atan i joku screen za ha faisen jo gi fino English lo ha faisen jo hoffa no ako i fino Gi halom code na mamanggi ho fino Chamoru. Na nota. ti gi halom i code lo gi joku i nota ha no kulan hoffa be cho'guiyi paguna ni hoffa be cho'guiyi gupa pa tagi Maulik tu na bisyo. Ta pues fere di ano gi halom no i lina'lå. Jung kada dia ko gua pinagat mo para edusiani man i ejak atsuk di atututuhun naza lo malago but esta atutuhun lo kalang lungkue. unggan ko apinaga uno edusian na tauta gimaga an tiun tututu naza i hinanao mo inigui ha besang aneo ti isaw mo na ti mafanagwa fumino Chamoru lo hagula mun an paruntungo gimaga edzo ti isaw mo na ti mafanagwa fumino Chamoru ba aere telo an malago tumungo i finota hagula mun lo todo edzo sia ni unggan matatun lo man sanglung sia malago jo be sangani sia munga mela fanuini i fino i manamko i manamkota i manyainata
Jangan nun tonum, sempre udoko. Lontung ofa, giza guau kulan gualo I finota. Zan I taimanu I menamesnya, I deneko. Taimanu I inina homlotnya. Taimanu I atsuguizonnya, I ayudåntenya. Hogula mun, nuedzo. Sa guau be faisanau, puri gualo. Ko un pupulan in gualo. Ko un nazi afezu abono. Ko un rega maule, Ko men guasa nau gueno. Sa sempre guaha para un omo ginini gualo. Lo ko gua na para un tono. Ko gua na para un nana'lå. Edzo Magåhet. Munga malefa na hungan. Ang ganun tonom sempre udoko lo aede. Ko para u guaha megay. But, ko todza. Tako no. Gefta dung no na hinaso. No magay. Pwede ilinie ho gualo. Gihalom hinasoko. Mentras. Unsa sa ganun. Zan. Ano kloro. Afa kumikilik. May mosi. Pues palu put, si animania sa kogwaha dinie mo na mas ayudante para siya. Masaya no finaguinahan niya, but afa matsugoy niya, but I sesubisyon niya, I alum studio. Ngan. Giza guau I mas ayudante. An siña ho manaligaw komunidåt. Mañodda komunidåt. Sa kusinya umeyak ka fumino Chamoru na maisa. Ungan. Lo. Hu permiti ho na an siña ho mañodda otro. Otro tauta otro eezak. Para u magófnya I hinanao-mo. Sa guan na biyay u hasu no I hinanao gitinitun. Sa Magåhet pinet lokkue na ayede guahu ha gi ini na tsalan. Sa pues sumau na zu gi class. Zaman li izu otro tauta otro mene ezak. Zela kuwau, Ti maisa zu gwini. Zan mandanya zo zan otro. Zan mane studia ham. Zan atsuk maput. Ufemoni. Besongan talo. Ulan ná'magof I hinanao. And siña ho mamoka gi itsalan. Zan otro. Ungan. Zan nengasa malago zubay. Besongan tagini. Pwede hinanao mo fumino Chamoru. Fanan gi tinituhun hungan gaige gi halami galaidi. Za un popok say mo na. Za siña umeyak hau gi halumi gi inyata gi halumi hajur rubentasyon no ahi ungan Pantasyon. lo afa pun cho'guiyan malago hau umupus I matingan ko siña un usay I galaidi siña hau lo dalay mo nga moleknya na gaige hau gi isakman lo ti siña un poksay isakman na maisa. Lo azizi na mañodda hau otro tau. Sa ungan I mas ayudante. Por favor, fanaligaw mañodda komunidåt. Mañodda otro na mene ezak. Paisen siya kumalagaw sumaunaw gi klaso. But kumalagaw na uta praktika I finota. Pwede paru finopi hungan. Pues koga otro pensangan pwede zo I fanyodda tauto I fanyodda komunidad. Hungan. Besongan na anun sagi mañodda otro tau. Dati siña ho. Ide. Deskonsen niya hun sa sagi talo. Sa ide. Gua megay. Kululot niya gipago na tiyempo. Megagay. Na tau ni umeyak fumino Chamoru. Tutuhun gihalo mi fumilo mo. Za an munga siya. Ano gwa to gi internet But
Ayde, gagal zo. Sinyo sodat zo gi social media, Instagram dan i TikTok. Zabe zo da ho. And gimaga tanani zo. So kwan zo. Za fanan ti sinyo zo sa mau na lo. Be zo da ho. Be zo da ho mañodda. Sempre tzedek na gi internet gi familja. Ayde. E qua por familja mulo. Gi halom zokut gi. Engan. Za pues maulik zo na consejo. Malago zo otro umófaisen o malago zo tumungo ko guaha fafataha gi estudio mo. Afa fafataha gi inadzak mo fumino Chamoru. Umahalum zo na inadingan siya Magåhet. I kada ho ani na klasin inadingan. Sa ungan, siña zo text, otro tauto, siña IT siña zo Magåhet na cho'guiyi. Ani zan ani. U text di manaboko, hanao zo notan boss, lo ti sesu zo umadingan zan otro kulan ginagang ha. Kuan biay ungan lo kadada zan anok na sinya zo fumino Chamoru anok na megay i tinaytay hu lo ahide hu hasu klaro anay papa gunzo sinangån via kada matu atsu kaji gi familia puro ha fino Chamoru nu hafa guahu nu hafa malolofan nu hafa paru falofan gi agupa gi mamalat na mes gi mamalat na sokan no dan edzo kulan taigwi gi lina'lå hupago dan utungo na ayudånte edzo gizo guahu sa anot an kada umadingan zo dan otro kulan man yanti zo na guahu malingo fanani hafa zo por ejemplo hogu kada umadingan he dan no unsongen kulan ahide afa mafanan kulan fina quentus no kulan edzo taigwi gi lina'lå kulan gi fino English na like the everyday quips taigi tiu pajuni edzo sa taigwi gi haani hu taigwi gi ipinadzon hu sa no porofa ti sesu hu organg ha atsu kaji gi manaboko sa fagwagwa fun sotsuge pues Engan. en malago ne singa tatutun agupa Stambe gaige zo organ vale no magai todo tempo sino organ zo utungo lokkue na gaige se antepat ni se suliliknya masa haji malago organ zo. Ungan lo I mean, gipak tihu fresigwe hujungi todos hamzul ni menggaigi kini ke podcast lo. Sempre ungan zangi no necesita, right? Guaha. Tegilek ko. Kan. Pues no gezo comprende afalalak mo sa ezo siya na fina quentus gifino mo siya na sinangan ni seso, masangan, right? Masasangan na gihalom ni naza lo tiun faktsai sa di sino faktsai zangin tiun huhungo i na klasen quint but no puri i lina'lå i lina'lå tan offer siya masusisidi ungan so si just masin un sangan por eso sa maulek edu pero mahungo kanan itauto sa guaha macomprendi da machente edu lo guaha lokkue sempre te macomprendi na taigueno sa meganya i sa kinani leplu kinani historia kinani apa manono quit sa aigui edu siya na klasen quintus ihalom edu siya na ungan aide tagano anai lekmo tikakandi estina jetsu giza guau kulan fina quentus edzo lo profe na betaita edzo gi leblo peri ifina no gui lo gi halumi lina'lå ungan Magåhet tikakandi estina jetsu da engan Magåhet
otro contosta. No, cocina un naopan, masya dídide. I guinifimo siya no i podcast. No, i palu na project ni un cho'guiyi. But yun lili gi finota. At so giholom no mga tsongta pero otro na inet nun sa office. Ede hungan. Puri podcast. Puri imamala na nafuzo. Sinegwe ko. Guaha palu na fino. Natibo na fino ni malago zo beo faisini. Sa maulik na siña umadingan het. Maulik na todo i tautoga na hujung siña ma unguke. Me kunguke. Lo kulan second language learners. Kan? Dan gidza hita sempre i natibo na fino kulani ofuzo i hinagotta. Pues malago zo ba kumbida siya. Gini mo gigi podcast sa beo faisini siya sa malago zo na sinya man mahungok siya. Itu na daniha. Dan lokkue gi podcast malago zo ba fanat hujung episót no puri historia siya. Fanan puri leblo lo sinya zo tu mai tai pat parogo. Kulan hafa in tsetsegwi gi i blog lengua hita. Lo malago zo ba polu gi zoku podcast puri streaming platform. Ungan. Lokkue malago zo na by famatinas episode noi at so coffin na deti. Puri inadingan ha. No? I hoffa taigui gi lina'lå pogo. Malago zo be kumbira hao. Be kumbira si Shiler. Be kumbira toro. I manaboko za Maila zata panadingan ha. Za polu gi episode. Ekwa ko by edit edusia sa dala. Na manakat na tietsu. Sempre guardo do. Ungan, ayode. Zan lokkue malago zo by na hujung i plakaho. Mangge zo shetti nega. Ungan shetti na kantas ya. Zan malago zo by na hujung ya zo lo fanan be ba puri mai mala na sakan. Sa kimaga ata ni fanha ni zan ho. Puri ni na sakan zan. Cho'guan. Lo hungan malago zo by na hujung i plaka. Kogainannya plaka. Shabia. Hafazo. Fatinas ha i order. Nui kanta siya. Sa malago zo na i plakaho kulang gof tomorrow. I mas tomorrow na. Tomorrow na kanta, tomorrow na producer. Esta hugagaw si Isa kusinya unzunga i cover art. Ilek niya ansinya zo sa tananigwi lokkue. Lo ungan. Besok ba pwede mamala na sakan? Zan pwede tsetsohu fanan edzuhat no pogo. Lo malago zo ba ajuda hao zani tinigemo. Malago zo ba ajuda si Shiler zani blog. Si Meno zani kantonya. Malago zo umajuda todo samzo. Ni manaboko. Zani tsetsota. Sempre ta fana ajuda. Za pues mate que más tadong, más fino, más importante na finaisen guni na podcast. Sa ngani por favor. Afay mas zamo na kantan Chamoru. Sa afa na zamo. Gua na peko. Lo malago zo be songen pogo na anun tungo zo paru un polo na sangi i na peko. Ngan. Sa estu songen gini na episode na mapoksay zo katoliko no. Lo gipago na tiempo tiu considero zo na katoliko zo. Lo pwede pinagon hunay zani itinituhun magay no i hinanao. I mas zahu na kantan sa mo. Kanta zigwe. Edzun na kanta kada huhungo, kada huhaso, kulan mapotlo zo gihalo mi pinagono. Sino huhungo klodo i Bosnia i manenao, i nanobia dan i manelunja, i mantiuhu i mantiahu, i man primuhu i man primao,
todo mañodda. Sa cada mañodda ham no eduna kanta. Ayede. Kulan todos ham fumimani kumanta. San imas mangi na hina soku na. Mafatinas gue na tiempo. Zanatsuk ti katoliku zu pogo. Kada guaha no bena. An siña zu sumauno uzagi. Kulolotnya an hutungu na bai hungu keju na kanta. Sa inanan totoo na gigimotnya na mandadannya ham. Kada saken, kada Christmas. Lo anay matay gue. Kulan matay. Ipinadzon mami. Nuedzo. Anay matay gue. Mampada ham. Samogui no bena. Jan inin finataynya tiu hungu ki kanta. Jaan kututuhu no mejak fumino tomorrow. Uhasu ifinetna no bena ni sumaunazo ja hungu ki kanta jan aide. Kulan mokmus zuge napun peniti ade. Mafatu tsadek ja. Mapotlu tu tatlu gihalum ipinagono. Tapos gibago na tiempo kada sinya zu sumaunau. Ginobena. Hutsagi. Kulolotnya no hini na kanta. Sa kada sinya no kada kumanta jo. Ginaum jo. Pasungan. Kanta gue. Nej, det är så småsigt. När sången är en historia om sen i hina som Magåhet no edu i nina siña-ña i mitgåt-ña i kantasia i dandansia. Na siña in fan kineni tatti at sukmano guata sukmano na timta in gaige. Man mamis at siya. Man mamis na memoria sa sukwahan no minalaet gi finapos niya gi tinaygun niya. Ay si Diyos masi. Lager de no. Pues a los últimos guiútimo en fin kagwaha otro malago mo sumangan para sinimanek mo paraf. Lago azo munahasu hamzu no todo sinangån-ña i tauto ni umófaisen. Malago azo munahasu todo samzu gwana hujung no sinangån-ña. Tagi leknya si Jarrell, no? Panyo izomo pride. But no tagi leknya si Shiler. Atsuk mapu. Cho'guiyi. Sa edzo Magåhet. Atsuk mapu. Cho'guiyi. Jan lokkue munga malefanay na mapu dini. Kulolotnya no itani man Chamoru. Ti mane ejake fumino Chamoru. No ti hunga ni finota lo gijahita ti fino ha. Gaige i pinadzonta gihalom i finota. Gaige i mañodda. Gaige i todo ejusia. Tapos tagi leknya si isa lokkue na guaha tres na hinanao-mo. Guaha tres na tsalan. Lo lodzi na parun gosa i hinanao-mo. Di necessario na pomaka. Edzo i Magåhet. Anyo izomo pride ala. Edzo i mastaho. Dari tempo in sasagan izen mizu pride. Oh, gano izen mizu pride. Ade? Panira. Panyo. Gan. Pues si du smasit. Lugo fakar lesisti tempotta dan tori sinangan in an episode. Algumas Magåhet. Magof zo na faisen zo komalago zo cho'guiyi. Sa, enay hututuun nini. Pinilokwe na tibe cho'guiyi. Sa parofa. Usangani maisa zo like. Ofa be umófaisen ni lokkue lo. Importante. Na siña mahungok zo lokkue. Zani hinanao. Aide. Ungan. Gof importante. Pues enoja para poco. Enoja. Adios. Biyahimas, dongkulululu na kulu para si Dabit. Ta abibay bidonya guest na podcast, jan Magåhet gitodo itsetsotsot niya no ifino Chamoru.
Pwede tin fanalolo, lo sempre ubreak nyayhun si Dabit no este na podcast. Zan ay hatutuni talo no episodes, sempre usihad zan fifino nativo. Lo eno at todo samzo, magufi e anin mito za esta otrubay.